Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, sir. Good morning, Idol Lawrence. Sana ipinan ti reklamo kontra iti may isang subject iti bypass operation maniput ti Barangay San Lorenzo, Apanggi, Ilocos Norte. Ti 55 years old nga unemployed nga residente ti lugar iti Matili alpasan iti napanaglagot ti mga droga iti may isang pulis nga kumarang nga buyer iti Cebu. Umabot ti 1,000 peso bill na tinuusar nga bypass sa money kahit naalating ko na ito pakat pidaso iti pakete iti metalurok nga Cebu kinmasapay nga open transparent pasiki nga adan pa iti may sa nga cellphone 1.5 grams aming tinaalaking ko na ito itegbali nga subject kin ebidensya di may pintrakin mo kutikwana iti pinaglabsing ti RA 9165. Iti Pagpag Ilocos Norte, may isang barangay tanod na babae. Iti natiling, agapo iti may pagkarap na pinaglawat ti droga, iti may isang pulis sa force of buyer. Iti subject na 44 years old, nga barangay tanod, malipod ti barangay Burayok. Ako iti Ilocos Norte, iti natiling, pagpasan ti na pinaglawat ti droga, iti may isa nga pulis, anak pamarang nga buyer. Naalap natin ko na iti dua heat shield transparent plastic sachet na naglaon pa iti pestilence substance wala sa mga pati niya Cebu ay Lawrence. Naalap natin ko na iti bypass money kin may isang improvised tutor agraman iti may sapay ng small bubble wrap plastic nga na ito iti nausap para ito may parapin na panaglako iti droga. Second iti PNP nabegdan na sisibutan iti suspect agog pa lang kanato'y may pangorot na inapanaglapo iti droga in titulong na iti community ket imbaga ti PNP Provincial Command na nagpustibo ti inuwag at ang operasyon para pa lang kanato'y ang banag na isinamatan iti reklamo tingkwa kontra iti panaglapo iti droga iti initi Pagpag Ilocos Norte. Di palagsirita ni Police Major Christian Lee Badwa, di acting Picado, iti INTP open pa lang ti panakatilil. Ito na nakamatang barangay Tanod Babae, iti initi Pagpag. Itong may tanod natin is under monitoring pa ito dati ang ating Pagpag Police Station. At the same time, nag-effort ang ating community members at ating PNP Public Food para ayos yung situation regarding sa drugs sa public food. Nagbalag iti Provincial Command kaya iti opisyalis ti barangay nga masabot iti panangliklik iti hindi ka na aktibidad sa tumalikikan iti panakipangat kalakwada iti bypass operation. Iti sa balipay nga pangir nakapagsalita natin iti pamilya ti construction worker iti barangay Kota Solsona nga pimusay kalpasan iti panakatupak kingkwana iti Senate Mixer iti construction site ti barangay Lumbad Tingras Ilocos Norte. Una ti PNP Provincial Command ti pamilya ti biktima ken ti kontraktor ket nakapagsaritan taping awan iti may pila nga reklamo at tumulong ti kontraktor nga mangbayad mang ti financial assistance iti pamilya. Tapos naman iti driver nga nasugatan ito'y aksidente nga panakatnagda iti ongoing panakaramit iti sa dike iti barangay Lumbad Tingras Ilocos. Una iti Provincial Command dito ket dakalpasan iti panagsalita sa mga partido ket awan ti may pinareklamo gabuta iti outside settlement nga narami iti nagbaitan iti asumba iti Provincial Command sa proseso iti kaso ket na iyeg iti korpo ti pulisya ti truck driver aginda nga kini sa settlement ang sumbang nga partido. Aksidente ng isang araw sa Digras. May construction workers sa isang construction site. Ongoing yung trabaho nila to. And nagdating itong mixer truck. Nawalan siya ng battery at medyo split area kasi yun. And at the same time, nung nawalan sila ng balance, yun yung dahilan na
na-topsy-turvy yung ating yung mixer. At unfortunately, nandun yung construction workers. So, natagalan siya. Unfortunately, ito na yung ating victim sa hospital. At that moment, standard operating procedure, ating sinitip yung driver ng mixer truck sa police station ng Digras. At the same time, pinatawag natin yung family members at pinatawag din natin yung private na may-aring company. Nag-usap sila and they come to an agreement that they will settle it privately on their own. And the family assured also that the company will give assistance both medically and financially dito sa Sumatay. Nagpanagip mo rin, iti PNP, karang iti construction worker, na masabol iti panipakat, iti safety measures, na tumalaslikan iti aberya, walos grasya, nakasto, yung klase iti trabaho. Damag pelang manipot iti PNP, Idol, Dennis Alipio, Tatak, IFM.